Među aktuelnim projektima javno-komunalnog preduzeća Rasina Brus, direktor Ivan Jeličić izdvaja radove na kanalizaciji u Tršanovcima i zameni dotrajalih vodovodnih cevi u ulici Drenovački put kod Banjskog parka i pratećim. U toku su pregovori na nivou Rasinskog okruga o izgradnji regionalne deponije, dodaje Jeličić. Krenuli smo u pregovore sa gradom Kruševcom i opštinama iz Rasinskog okruga. Ponovo smo ušli u priču oko pravljenja deponije u Srnju, regionalne deponije. Ta je priča bila aktualna do 2016. Međutim, tu se stalo do pre par meseci i onda je ponovo ta tema aktivirana i ja se nadam da ćemo što pre ući u realizaciju, pošto grad Kruševac stoji iza cele priče. Kao što znate, ni grad Kruševac, ni opština Rasinskog okruga, ni jedna od ovih opština i gradova nema sanitarnu deponiju, a kako se približavamo, kako odmiču pregovori sa Evropskom unijom, to će biti jedan od glavnih uslova, znači sređivanje nesanitarnih deponija pravljenjem deponija po zakonu. Kod nas je do duše i naša deponija nesanitarna, ali u dosta dobrom stanju, što nam je potvrdio i republički inspektor koji nam je bio u poseti ovde pre 2 meseca. Međutim, to je deponija nesanitarna, znači mi ćemo morati ući u priču zajedno sa gradom Kruševcom i ostalim opštinama Rasinskog okruga i uz pomoć Nemačke razvojne banke KfW i vlade Republike Srbije ući će se najverovatnije u priču da se pravi jedna sanitarna deponija na teritoriji Kruševca, to je tačnije Srnje, kako se zove. Jeličić naglašava da je na poslednjem zasedanju Skupštine opštine Brus data saglasnost za izmeštanje deponije javno-komunalnog preduzeća Rasina. Projekat očekujemo da uđemo vrlo brzo. Sada je na potezu KfW banka, ona znači pojedinačno traži stanje u opštinama što se tiče finansija i na osnovu kad uzmu znači izveštaje opština i gradova, posle toga tražit će i procenu našeg stanja, znači komunalnih preduzeća koji se bave skupljanjem i odvoženjem otpada i na osnovu toga one će izaći sa iznosom kredita koji mogu da opredele za grad Kruševac i okolne opštine i na osnovu toga znaćemo dalje, znači šta i kako, to jest koliko će sigurno će doći do povećanja cena odvoženja smeća, ali čekamo znači njihovu konačnu procenu. Kad završe znači sa opštinama i gradovima, znači krenut će, mi ćemo morati da dostavimo određene podatke i na osnovu toga znaće se iznos kredita i koliko povećanje će tražiti od nas. Pomenuti projekat će se realizovati uz pomoć Nemačke razvojne banke KfW. Od ishoda pregovora zavisit će i visina komunalija u opštini Brus, kaže Jeličić. Povećanja biće velika u slučaju da se otpad vozi direktno iz Brusa u Srnje. Međutim, ako uspemo da napravimo neku međustanicu između nas i susedne opštine, to takođe troškovi biće uvećani, ali ne nešto mnogo, ali znaćemo sve posle znači tog izveštaja KfW-a, znaćemo na čemu smo i koliko će to povećanje morati da biti. Znači, sa tim stanicama između, ako budu ili ako ne budu, znači isto, znači imat ćemo projekciju scena, šta i koliko će da nas košta, to je koliko povećanje mora da bude i za privredu i za građane. U javno-komunalnom preduzeću Rasina Brus podsjećaju da je nedavno počeo sa radom reciklažni centar, a da je deo radnika javno-komunalnog preduzeća angažovan na uređenju novog i starog gradskog groblja.